الانجليش يا جماعة ليه جرامر مختلف زيه وزي العربي. يعني ما ينفعش اقول انا امبارح هاكل وهشرب، انا لسه هاكل وهشرب امبارح. الانجليش برضو كده، وده اسمه past simple. let's go. يلا بينا نبدأ نتكلم عن ال past simple. يعني ايه past simple؟ يعني حاجة حصلت وانتهت خلاص كده full stop. حاجة حصلت وانتهت، مش لسه مستمرية. انا كلت امبارح، انا خلاص كلت. هل انا لسه باكل من امبارح لحد النهاردة؟ لا. انا مثلا رحت الجيم امبارح، هل انا من امبارح لسه في الجيم؟ لا. حدث حصل وانتهى، خلاص ملوش اثر. طيب تعالوا ناخد example. I visited my friend. She watched a movie. She watched a movie. They played football. They played football. ناخد بقى التكوين. انا بكون ازاي الباست سامبل ده؟ اول حاجة بجيب السبجكت بتاعي. السبجكت بقى I, we, they, she, he, it، كل اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. بعد كده بجيب الفيرب، بعد كده بلس ed عشان احوله الماضي. بجيب verb بلس ed زي ايه؟ زي play، هحولها احط له ed يبقى played. I played. I played. طيب we worked. we worked. هو ايه الفرق ما بين play لما حطيت لها ed بقت played، وما بين study لما حطيت لها ed بقت studied؟ يعني ما حطيتش ed بس، انا كمان شلت الواي وحطيت ied. تعالوا نفهم ايه اللي حصل. الفورم بتاع play ونبص على الفورم بتاع played. ايه اللي حصل؟ حطيت بس ed. ليه؟ لان y قبلها vowel letters، وانا قلت ان الفاول letters دول اعتبروها كده من الحروف الاقوية، فمش الحرف اللي جاي بعديه هيتسند عليه، فمش هيتشال. يبقى انا كده بعتبر ان الفاول letters من الحروف القوية اللي بتخلي الكلمة ثابتة. فplay هتبقى played. طب study هتبقى ايه؟ هتبقى studied. بس شلت الواي وحطيت دي. حطيت بدل الواي دي. الواي حرف ضعيف جاي قبليه كونسوننت يعني ضعيف زيه، فشلنا الواي وحطينا دي. يبقى الفاول ليترز من الحروف الأقوية اللي هتخلي الواي ثابتة في مكانها، فكده مش هشيل الواي، هحط لها بس دي عشان احولها الماضي. لكن الكونسوننت ليترز من الحروف الضعيفة اللي هتخلي الاي تتشال ويتحط مكانها دي. اوكي، تعالوا ناخد example. I like هتبقى ايه؟ I liked. I liked. We worked. طيب هل انا ينفع اقول I eated؟ لا. eat ده من irregular verb. irregular verb يعني افعال مش منتظمة، افعال مش منتظمة. فeat هتتحول ل ate. eat هتتحول ل ate. I ate pizza yesterday. I ate pizza yesterday. طب go انا كده باخد ال irregular verb. go هتبقى went. go هتبقى went. eat هتبقى ate. see هتبقى saw. هتبقى saw. see saw. I saw a cat. He saw a dog. She saw her friend. Okay. طب take هتبقى talk. take هتبقى talk. take هتبقى talk. read I read a book. I read a book هتبقى نفس الشكل بتاع الكلمة، نفس الشيب، نفس الليترز. read read بس مع اختلاف النطق. I read a book today. I read a book yesterday. انا هنزل لكم جداول بالverbs باexamples معاها، بالregular verbs بالirregular verbs والحاجات اللي انا عايزه انفي، عايزه اقول لا ده انا ما روحتش حته امبارح، لا ده انا ما اكلتش امبارح. بستخدم كلمه ايه؟ did plus not يدوني النفي بتاع الباست سمبل.
يبقى subject plus did not بعمل لها contraction تبقى didn't plus البيس verb. ايه ده احنا مش هنحط ايه دي؟ لا، did حلت محل الماضي، عشان كده انا بجيب البيس verb، ونوت هي النفي. يبقى did not انا كده اللي قدامي اعرف ان اتاكد ان انا كده بتكلم عن ماضي. did not بعد كده base verb subject did not بعمل لها contraction didn't base verb. I did not play yesterday. I didn't play yesterday. سؤال علشان نجاوب بشورت answer بنحط did بعد كده subject بعد كده البيس verb من غير أي إضافات. Did you study? No, I didn't. Yes, I did. Did you study? No, I didn't. Yes, I did. Yes, I did. Did she watch the movie? Did she watch the movie? Did they come? Did they come? Yes, they did. No, they didn't. دلوقتي دورك اعملوا لي 3 sentences واكتبوا فيها حاجة بتتكلموا عن الماضي، حاجة عملتوها، مذاكرة مثلا، ذاكرتوها امبارح، مشوار كنتوا فيه امبارح، اي 3 sentences تتكلموا فيها وتستخدموا فيها الباست سيمبل. دلوقتي بقى بودكاست هيكون related بالباست سيمبل اللي احنا لسه شارحينه. Let's go. Yesterday I woke up early. The sun was soft and the street was quiet. I made a cup of coffee and sat near the window. I watched people walking slowly. A man carried his bag. A woman talked on her phone. A child held his mother's hand. I felt calm. Then I opened my notebook. I wrote about my dreams. I wrote about my fears. I wrote about my life. After that, I checked my phone. I read a message from an old friend. She said, I missed you. I smiled. Later, I went outside. I bought some bread. I greeted the baker. He smiled back. On my way home, I remembered many things. Old days, old laughs, old dreams. When I came back, I felt different. Not sad, not happy, just peaceful. At night, I closed my eyes. I thanked the day and I slept. Thank you. دلوقتي بقى ما تنسوش تعملوا الهوم ورك، وهنزل لكم exercises كتير علشان تقدروا تحلوا اكتر، وكل طبعا ما تحلوا اكتر المعلومات هتثبت اكتر.